Papa bajana na. Kay Nabi Isa joka ku Nabi Yahya. Na watun na irita makada ni Nabi Yahya. Itay anak bimbala na po ang Allah Ta'ala ya tanggungengi dosana tolino. Alena na wasa watu ku makada ang kasi ditaw melo pole kupuriya. Ya se pinaya. Sabak riwatu dena panay pancaji ka ang kameman ni alena. Namuya deto wisengi biasa. Ia ke yana ruang kamacemme. Kuam mengi ya pak disengengi kutu Israel. Maka deto Nabi Yahya. Witay ruhna Allah Ta'ala no pole kulangi pada jangan-jangan tepah biasena. Namuya deto wisa rupewi biasa. Ia ke ya rosureka macemme uraka na puda makada na rekomite no ruhna Allah Ta'ala na patapa biasena se di tau. Alena na tumatu cemme tawe ruh mapaci. Maka kuange purani wita na usak bingi makada alena na anak-na kuang Allah Ta'ala. Papa bajana, waktu nang ketatto Nabi Yahya si bawa dua anak guruna, naita ni lalo Nabi Isa, na makada ni Nabi Yahya. Itay anak bimbala na puang Allah Ta'ala. Na inkalingana na ada na Nabi Yahya macueni yoro dua anak guruna ko Nabi Isa. Gili ni Nabi Isa na naita ni to macue ko alena, jaji na pudan ni makada. Magaki, mapebali ni yoro toy makada, Rabi, batuan na guru, tega ki monro. Maka ni Nabi Isa. Joka no may muitay. Jadi joka tongan ni rote mitay onro na Nabi Isa. Na yero soe monro ni duangi kuro. Kira-kira tate apa rawenge yero watue. Salah sedin na pole kutau duwero. Ia mengkelingengi adana Nabi Yahya. Na pamacoy ko Nabi Isa. Ia naritu Andreas. Rikanan na Simon Petrus. Purana ro mataruni Andreas joka mewe si runtuk Simon. Nana pudan ni makada iruntuk ni Mesias. Mesias betuana almase. Ia naritu to yakai manca jarung si bawa papas salama. Nena panatiwi ni Simon kuna bisa. Naitangani napa ipudaku na bisa makada. Iko na Simon anak na Yunus, na yasa komatu Kepas. Iaro Kepas, ia naritu basik berani, batuan na batu, para batuan na Petrus ku bahasa Yunani. Papa bajana na, waktu na meloy joka na bisa aku Galilea, si runtu ni Filipus. Ipudan ni ku na bisa makada. Acue ko kiya. Yero Filipus to Betsaida, si kampung ni Andreas si bawa Petrus. Na napajokka ni Filipus meo si runtu Nathanael napa napuda makada. Iruntu ni tau yana pawe Nabi Musa ku kita atau rae si bawa yana caritai Nabi lainge yana ritu Isa to pole ku kota Nasare anak na Yusuf. Makutana ni Nathanael makada. Wadi gang kanu makasi pole ko Nasare. Mapebali ni Filipus makada. Joka na may muitay. Jadi joka ni rotawe na watu na irita ni Nathanael ko na bisa makada ni itay. Yanahe to Israel tongang. Namuce de to gaga balena. Makutana ni Nathanael makada. Peku tau lemis seka guru. Mapebali ni Nabi Isa makada. Waktu na de panauli ko Filipus, wita meman no kiawana ajuarai. Makada ni Nathanael, guru, idi na anak na puang Allah Ta'ala, arun na ki to Israel Makada si Nabi Isa. Iya miga mo matapa na sabak makada ka, wita ko kiawana ajuarai. Upudak ko makada, muitay matu pasalaya malupwe pa na yaro. Makada to Nabi Isa,
sitongan na upodako makada, pada muite matu tatimpa langie, sibau angkai maleka na puang Allah Ta'ala malo lesu kiasena anakna tolino.